Teninay fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Eky Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible tous les jours sur Eky Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Eky Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Filazantsara nosoratan'i Jaona toko 7. Ny namparatany Jesosy andra lehilahy teraka jamba amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka. Ary ny mpianana notany azy hoe, Rabio, iza moa no nanota io lehilahy io va sa ny iray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny iray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay nanirakay. Raha mbola atoandro, avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahoso ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha sasao ny masonao any amin'ny farisy Siloama izay atao hoe raha dika ny rainy. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay nifanolotra taminy sy izay rehetra nahita azy fa mangataka izy taloha dia nanao hoe, tsy ity va ilay nipetraka nangataka? Hoy ny sasany, izy ity, fa hoy ny sasany, tsia, fa tahaka azy ihany, ary hoy kosa izy, izao no izy. Dia hoy ny olona taminy, ahoana no nahiratany masonao? Ary izy namalika nanao hoe, ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao fety dia nanositra ny masoko ka nanao tamiko hoe makanisa ny Siloama ka sasao ny masonao. Koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra. Ary hoy ny olona taminy, aiza moa izany lehilahy izany? Hoy ra lehilahy, tsy fantatro. Ary ilay jamba taloha dia nentiny tany amin'ny fariseo. Ary tamin'ny andro sabata nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratany masondra lehilahy. Ary ny fariseo koa nanontany azy izay nahiratany masony. Dia hoy izy taminy, nasiany feta ny masoko dia nosasako ka nahiratra aho. Ary hoy ny fariseo sasany, tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany satria tsy mitandrina ny sabata izy. Hoy ny sasany, ataon'ny lehilahy mpanota ahoana no fahay manao fahagagana toy izany? Dia nisaratsaina izy. Ary hoy indray izy tamin'ilay jamba, ahoana no ilazanao azy fa nampahiratra ny masonao izy? Dia hoy izy, mpaminany izy. Ary amin'izany ny Jiosy tsy nino azy ho efa jamba ka nahiratra, ambara-piantso ny iray aman-dren'ilay nahiratra ka nanontaniany hoe, zanakareo moa ity, izay lazanareo fa teraka jamba, koa nahoana ary no nahiratany izao? Ny iray aman-dreny namalika nanao hoe, fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba, fa tsy fantatray izay nahiratany izao. Ary tsy fantatray izay nampahiratra ny masony, izy ihany no anontanio, efa lehibe izy, aoka izy no ilazany amin'ny tenany. Izany teny izany no lazainy iray aman-dreny satria natahotra ny Jiosy izy, fa efa nifanaiky raha teo ny Jiosy fa raha misy manaiky azy ho Kristy dia horoahina hiala amin'ny sinagoga. Izany no ilazany iray aman-dreny hoe efa lehibe izy, koa izy no anontanio. Dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe, omeo voninahitra Andriamanitra, izay mahalala fa mpanota izany lehilahy izany. Fa izy namaly hoe, tsy fantatro na mpanota izy na tsy, zavatra iray aloha ihany ny fantatro, jamba aho teo aloha fa mahiratra aho izao. Dia hoy izy taminy, inona no nataony taminao? Nanao ahoana inge no nampahiratany ny masonao? Dia namaly azy hoe izy, efa voalazako taminareo raha teo fa tsy niaina ianareo, nahoana no te hiaina indray ianareo? Moa te ho mpianany koa va ianareo? Dia nanevateva azy izy ka nanao hoe, ialany mpianana fa izay mpianatry Mosesy. Izay mahalala fa Mosesy no nitenin'Andriamanitra, fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatray izay niaviany. Raha lehilahy namaly azy hoe, mba mahagaga tokoa lahy izany, fa tsy fantatrareo izay niaviany, nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Hatrizay dia tsy mbola refa nisy nampahiratra ny masony izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy mahefa nahinana inona izy.
Ary namaly ireo ka nanao tamin'ny hoe tena teraka tamin'io telahy ka elahy indray no mampianatra anay. Dia noroahana izy. Jesosy nandray fa efa noroahany rahalehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Rahalehilahy namaly ka nanao hoe iza moa no izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy, tompoko mino aho, dia nankohaka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandray izany dia nanao taminy hoe izahay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia tsy ho nanankeloka nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izy. Évangile selon Jean, chapitre 9. Guérison d'un aveugle-né au nom de Jésus. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que celui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. » Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'ai été aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. » Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.
Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. » Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Afin, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que vous... » Das Evangelium nach Johannes Kapitel 9. Im Namen Jesus. Und Jesus ging vorüber und sah einen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er ist blind geboren? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbar würden an ihm. Ich muss wirken die Werke des, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der Welt. Da er solches gesagt, spritzte er auf die Erde und machte einen Kott aus dem Speichel und schmierte den Kott auf des blinden Augen und sprach zu ihm, Gehe hin zu dem Teich Siloa, das ist verdolmetscht, gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Die Nachbarn und die ihn zuvor gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht, der da saß und bettelte? Etliche sprachen, er ist es, etliche aber, er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach, ich bin es. Da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete und sprach, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Kott und schmierte meine Augen und sprach, geh hin zu dem Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und ward sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist er? Er sprach, ich weiß nicht. Da führten sie ihn zu den Pharisäern, der Weiland blind war. Es war aber Sabbat, da Jesus den Gott machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn abermals auch die Pharisäer, wie er wäre sehend geworden. Er aber sprach zu ihnen, Gott legte er mir auf die Augen, und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen etliche der Pharisäer, der Mensch ist nicht von Gott, dieweil er den Sabbat nicht hält. Die anderen aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es ward eine Zwietracht unter ihnen. Sie sprachen wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, dass er hat deine Augen aufgetan? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Die Juden glaubten nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden wäre, bis dass sie riefen die Eltern des, der sehend war geworden, fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von welchem ihr sagt, er sei blind geboren? Wie ist er denn nun sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wie er aber nun sehend ist, wissen wir nicht. Oder wer ihm hat seine Augen aufgetan, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fraget ihn, lasst ihn selbst für sich reden. Solches sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon vereinigt, so jemand ihn für Christus bekennte, dass er in den Bann getan würde. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fraget ihn selbst. Da riefen sie zum andern Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete und sprach, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eines weiß ich wohl, dass ich blind war und bin nun sehend. Da sprachen sie wieder zu ihm, was tat er dir? Wie tat er deine Augen auf? Er antwortete ihnen, ich habe es euch jetzt gesagt, habt ihr es nicht gehört? Was wollt ihr abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden?
Da schalten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist ein wunderliches Ding, dass ihr nicht wisst, woher er sei, und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen aber, dass Gott die Sünder nicht hört, sondern so jemand gottesfürchtig ist und tut seinen Willen, der hört er. Von der Welt an ist es nicht erhört, dass jemand einen geborenen Blinden die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren und lehrst uns, und stießen ihn hinaus. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und da er empfand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, Herr, welcher ist es, auf das ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht auf diese Welt gekommen, auf das die da nicht sehen werden, und die da sehen blind werden. Und solches hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde.